Thokozani Makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Mkhulu Mahlaselo la ukhuluma Makhehla Madala Pretoria Soshanguve. Makhehla Madala, namhlanje ngifuna uku-explainela ngesithwalo sedlozi ukuthi kahle kahle isithwalo sedlozi sisebenza kanjani, sisebenzela umuntu onjani, ama-advantages wakhona athini, ama-disadvantages wakhona athini. Isithwalo sedlozi Makhehla Madala sisebenzela umuntu lo anamabhizinisi, sisebenzela umuntu lo ahaselayo, umuntu lo afuna amandla, umthandazeli, umprofiti, inyanga, umuntu anebandla. Isithwalo sedlozi siyakwazi ukuthi simsebenzele. If there is nothing le uyenzayo, isithwalo sedlozi angeke sikusebenzele. So isithwalo sedlozi Makhehla Madala sisebenza kanje. Uma sewusithatha Makhehla Madala kuzofuneka imbuzi. Mawusewuthatha isithwalo sedlozi kufuneka imbuzi eyedota, mawuyindoda